салом, шумо барномаи ману модарамро тамошо карда истодаед. намоиш чун ҳар вақта аз се гурӯҳ иштирокчӣ ва ду бахш иборат аст. дар ин намоиш мо бо чанд савол посухҳои модаронро бо ҷавобҳои кӯдакон муқоиса мекунем. инак дар барномаи имрӯза умедаю модараш, дар гурӯҳи дуюм омина бо модараш ва дар гурӯҳи сеюм бошад моҳшариф ва модарҷонаш иштирок мекунанд. акнун биёед мебинем кане аз байни онҳо ки ғолиб мебарояд. фарзанди шумо кадом машғулиятро бештар дӯст медорад? бештар фарзанди ман рассомкаширову китоб хонданро. оё бо фарзандатон бозӣ мекунед? бале, ӯ кунҷкобиро дӯст медорад? бениҳоят дӯст медорад. кунҷкоб аст. ба саволҳояш ҷавоб медиҳед? бале, масалан чӣ савол медиҳад? масалан ин хонаи кист? дар назди шумо эркагӣ мекунад? бале, эркагӣ мекунад. ба ӯ бештар пӯшидани кадом намуди либос писанд аст? бештар куртаҳои идонаро дӯст медорад. кӣ бештар ӯро ба сайру гашт мебарад? албатта ки ман. ӯ гапдарои кӣ аст? албатта модар. дар корҳои хона ба шумо ёрӣ мерасонад? албатта ба ман ёрдам мерасонад ба корҳои хона. фарзандатон чӣ орзу дорад? оё медонед? ӯ орзу дорад ки дар кошонаи ҳусн кор кунад. шумо кадом машғулиятро бештар дӯст медоред? рассомкашия. оё модаратон бо шумо бозӣ мекунанд? ҳа, бозӣ мекунад. шумо кунҷкобиро дӯст медоред? ман кучкобам. масалан шумо аз модаратон чӣ мепурсед? аз модарам мепурсам ки хонаро ки месозад. рост шагуфта. модари шумо ба саволҳоятон ҷавоб мегардонад? албатта. шумо дар назди модаратон эркагӣ мекунед? аҳа, эркаям. ба шумо бештар пӯшидани кадом намуди либос писанд аст? куртои идонаро дӯст медорам. кӣ бештар шуморо ба сайру гашт мебарад? падар, бибӣ ё ин ки бобоятон? ман бисёртар қасди модарам меравам. шумо гапдарои кӣ ҳастед? аз модарам. шумо дар корҳои хона ба модаратон ёрӣ мерасонед? албатта ёрӣ мерасонам. шумо дар оянда чӣ орзу доред? ман мехоҳам орӯши рӯл кунам. фарзанди шумо кадом машғулиятро бештар дӯст медорад? вай бисёртар бозӣ парак. оё бо фарзандатон бозӣ мекунед? бале, мекунам. ӯ кунҷкобиро дӯст медорад? о, беҳад. ба саволҳояш ҷавоб медиҳед? масъулияти дӯстдоштаи ӯ бештар савол диҳед. дар назди шумо эркагӣ мекунад? духтарчима эрка аст. ҳама вақт эркагӣ мекунам. ба ӯ бештар пӯшидани кадом намуди либос писанд аст? либоси арӯсӣ. кӣ бештар ӯро ба сайру гашт мебарад? падар, бибӣ ё ин ки бобо? ман бибиш бисёртар. ӯ гапдарои кӣ аст? ману бибиш. дар корҳои хона ба шумо ёрӣ мерасонад? ҳо, ёрӣ мерасонад. фарзандатон чӣ орзу дорад? оё медонед? орзу дорад арӯс шавад. шумо кадом машғулиятро бештар дӯст медоред? ман бозии паракро дӯст медорам. оё модаратон бо шумо бозӣ мекунанд? ман бо модарам бисёр бозӣ мекунам. малади. шумо кунҷкобиро дӯст медоред? ман бале, кунҷкобам. офарин. модари шумо ба саволҳоятон ҷавоб мегардонад? бале. масалан шумо ба ӯ чӣ савол медиҳед? модарамро мегӯям ки об аз киҷо хонаро аз киҷо месозам. шумо дар назди модаратон эркагӣ мекунед? ман эрка духтарам.
молодец, зуранатар. ба шумо бештар пӯшидани кадом намуди либос писанд аст? من لباس عروسی را دوست می‌دارم. ки бештар шуморо ба сайру гашт мебарад? Падар, бибие ё ин ки бобоятон? مادرم قدی بیبیم. шумо гапдарои ки ҳастед? من از مادرم را از بیبیم را. Молодец. шумо дар корҳои хона ба модаратон ёрӣ мерасонед? البته من در جانم یاری میرسانم. To'g'ri. шумо дар оянда чӣ орзу доред? من میخواهم که دوزنده شوم. фарзанди шумо кадом машғулиятро бештар дӯст медорад? машғулияти фарзанди ман бисёртар китобхонӣ мебошад. оё бо фарзандатон бозӣ мекунед? албатта бозӣ мекунам. дар вақтҳои холӣ бо фарзандам бозӣ мекунам. ӯ кунҷкобиро дӯст медорад? бале, бисёр кунҷкоб мебошад. мисол аз шумо чӣ мепурсад? бисёртар савол медиҳад, чаро модар замин аз осмон баландтар аст, замин паст. бисёр саволҳо медиҳад. ба саволҳояш ҷавоб медиҳед? бале, албатта ҷавоб медиҳам. дар назди шумо эркагӣ мекунад? не, эркагӣ намекунам. ба ӯ бештар пӯшидани кадом намуди либос писанд аст? бисёртар либоси миллиро нағз мебинад. ки бештар ӯро ба сайру гашт мебарад? Падар, бибӣ ё ин ки бобо? бисёртар падараш бо вай ба сайру гашт меравад. ӯ гапдарои ки аст? гапдарои падараш мебошад. дар корҳои хона ба шумо ёрӣ мерасонад? албатта ёрӣ мерасонад. фарзандатон чӣ орзу дорад? оё медонед? орзу дорад ки либосҳои духторӣ пӯшад, оянда духтор шавад. шумо кадом машғулиятро бештар дӯст медоред? خواندن را. آفرین. оё модаратон бо шумо бозӣ мекунанд? بله. آفرین. шумо кунҷкобиро дӯст медоред? نه من کنجکاو نیستم. модари шумо ба саволҳоятон ҷавоб мегардонад? البته مادرم جواب میدهد. آفرین. шумо дар назди модаратон эркагӣ мекунед? نه من هرکه نیستم. ба шумо бештар пӯшидани кадом намуди либос писанд аст? من لباس ملی را دوست می‌دارم. آفرین. ки бештар шуморо ба сайру гашт мебарад? Падар, бибие ё ин ки бобоятон? پدرم. مزدوره. шумо гапдарои ки ҳастед? ای مادرم را. шумо дар корҳои хона ба модаратон ёрӣ мерасонед? بله. حولی میروم پول میشکم. آفرین. шумо дар оянда чӣ орзу доред? آرزوی من دکتر شدن است. آفرین. инҷо даври аввали барнома ба анҷом расид. биёед мебинем ки ба даври дуюм кӣ роҳ хат гирифт. чунончи мебинем дар даври аввал посухи модари умида ва омина нисбат ба модари моҳшариф дуруст баромад. акнун дар даври дуюм мо санҷишро бо умидаю омина идома медиҳем. биёед мебинем ки дар ин давр кӣ ғолиб мебарояд. ранги дӯстдоштаи шумо кадом аст? گلابی نقد میبینم. кадом меваро бештар дӯст медоред? سب. аз сабзавотҳо чӣ? پمیدار را دوست میدارم. кадом намуди гулро меписандед? بابونه را خیلی دوست میدارم. шумо кадом фаслро дӯст медоред? فصل تابستان. хоҳиши нӯшидани ширро доред? نه من دوست نمیدارم. ҳайвонҳоро дӯст медоред? دوست میدارم. кадомашро? گربه خانگی. афсонаро чӣ? دوست میدارم. ба шумо модаратон афсона нақл мекунад? البته. ба боғча рафтанро дӯст медоред? البته. барои чӣ? برای که ما صدیقتا ما در کار نشان میدیم. дӯсти беҳтарини шумо кист? مریم. қироати шеърро дӯст медоред ё сароидани сурудро? شیرخونی.
خوراکی پسندیده‌تان کدام است؟ مکرون. خواب کردن رو دوست می‌دارید؟ بله. شبانه ساعتی چند خواب میکنید؟ نه. رنگ دوست داشته فرزندتان کدام است؟ بسیارتر رنگ گلابی رو دوست می‌دارد. کدام میوه رو بیشتر دوست می‌دارد؟ میوه سیب رو. آتیجان سور. از سبزیجات چی؟ از سبزیجات زیادتر پمیدار رو دوست می‌دارد. فرزند شما کدام نمودی گل رو بیشتر میپسندد؟ گلی بابونه رو دوست می‌دارد. موزوره. فرزندتان کدام فصل رو زیادتر دوست می‌دارد؟ از فصل‌ها فصل تابستان رو. سور. فرزندتان نوشیدن شیر رو دوست می‌دارد؟ نه نمی‌دارم. شیر رو دوست نمی‌دارم. فرزند شما حیوان‌ها رو دوست می‌دارد؟ حیوان‌ها حیوان گربه خانگی. موزوره من موزوره. افسانه رو دوست می‌دارد؟ افسانه رو دوست می‌دارم. شما با فرزندتان افسانه نقل می‌کنید؟ بله افسانه نقل میکنم. تا اینکه افسانه نگویم خوب نمیکنم. فرزندتان به بخچه رفتن رو دوست می‌دارد؟ زیاد دوست می‌دارد. همه جمع میدارم. دوستی بهترین فرزندتان کیست؟ می‌دونید؟ دوست بهترینش مریم. موزوره مچم. فرزند شما قرائت شعر رو دوست می‌دارد یا اینکه سراییدن سرود رو؟ قرائت شعر رو دوست می‌دارد. سور. خوراک پسندیده فرزندتان کدام است؟ خوراک پسندیده‌اش کدام خوراکی که با مکرون تیار می‌شود به نهایت زیاد دوست می‌دارد. خواب کردن رو دوست می‌دارد؟ خواب کردن رو بله. آتیجان سور. فرزند شما شبانه ساعتی چند خواب می‌کند؟ ساعتای 9. رنگ دوست داشته شما کدام است؟ سرخ. کدام میوه رو بیشتر دوست می‌دارید؟ بنان را. از سبزیجات چی؟ کارتوشکا را. کدام نمودی گل رو میپسندید؟ بابا. شما کدام فصل رو دوست می‌دارید؟ من تابستان را دوست میدارم. خواهش نوشیدن شیر رو دارید؟ من چیز رو نقض میبینم. حیوان‌ها رو دوست می‌دارید؟ بله. کدامش رو؟ گربه را دوست میدارم. افسانه رو چی؟ بله. با شما مادرتون افسانه نقل میکند؟ بله مادرم به من افسانه نقل میکند. با بخچه رفتن رو دوست می‌دارید؟ بله. برای چی؟ معلمم به من همه چی را یاد می‌دهد. برای همین من باغچه را دوست می‌دارم. دوستی بهترین شما کیست؟ مفتونه مریم. قرائت شعر رو دوست می‌دارید یا سراییدن سرود رو؟ سرود را. خوراکی پسندیده‌تان کدام است؟ من پیله را دوست می‌دارم. خواب کردن رو دوست می‌دارید؟ من خواب را دوست می‌دارم. شبانه ساعتی چند خواب می‌کنید؟ ساعتی 12. رنگ دوست داشته فرزندتان کدام است؟ سرخ. کدام میوه رو بیشتر دوست می‌دارد؟ سیب. زرزر. از سبزیجات چی؟ کارتوشکا. فرزند شما کدام نمودی گل رو بیشتر میپسندد؟ صدبرگ. نترس. فرزندتون کدام فصل رو زیادتر دوست می‌دارد؟ فصل تابستان وقتی آغازی. درست. فرزندتون نوشیدن شیر رو دوست می‌دارد؟ به نهایت خوردن شیر را دوست می‌دارم. بسکت. فرزند شما حیوان‌ها رو دوست می‌دارد؟ بله. کدامش رو؟ بچه من گربه را دوست می‌دارم. افسانه رو دوست می‌دارد؟ دوست می‌دارم. شما با فرزندتون افسانه نقل می‌کنید؟ بله. فرزندتون با بخچه رفتن رو دوست می‌دارد؟ بله. برای چی؟ اینجا به دکاناش بسیار. دوستی بهترین فرزندتون کیست؟ می‌دونید؟ مریم. بسکت.
фарзанди шумо қироати шеърро дӯст медорад ё ин ки сароидани сурудро? суруд сароиданро дӯст медорад. درست хӯроки писандидаи фарзандатон кадом аст? пюре. хоб карданро дӯст медорад? ҳа, дӯст медорад. фарзанди шумо шабона соати чанд хоб мекунад? 10, 9. مدرسة инак даври дуюм низ ба анҷом расид. ана холҳои ҳосилшудаи иштирокчиён. бале, шумо дуруст дарк кардед. инак холҳои умеда нисбат ба омина зиёд шуд. умеда шуморо барои ғолибият табрик мегӯем. бигзор ҳамеша чунин доную зирак бошед. тамошобинони азиз, албатта барнома намоиши қувваозмоӣ нест. танҳо санҷиши муқаррарӣ байни модару кӯдак аст. биёед шумо низ худро бисанҷед. хайр, то боздид.